Ajaye kosino ibian, isiboy kino meja Patrick Yango, o makukuke kochalo lomor, ebuku kalaki. Wona teker papa kumam, Rafael Otayangesia balebe, ekoto Ikumama isacha Maria Alupok, ka keritori musagono koti, nara ebe, eyangauni bakora teker. Peka chiame kumamti ye, enu maramelogo. Atie kwa anope, kumam, betunu, jama nyuto ajikini logo ni, kari toro sipo kide, beta jumula, beti yen, di atekerin jodongo ma tekerin, kede na pugan, di chungo neno, be, ma Richard Ujupayai kan, ejika jalaman, ebo kede mutan, o marame logo angati wacho be, ejiki pien lieber, mare o marame logo, ate kwano u, wano liunu kede sente meo di god. O tie kunu o marame logo, iniere, o tie unu kede wegi bukui, o tie unu kede cabinet, o tie unu kede prime minister, jogi tie kede ngej atoro konyo wa, metieko peko me o marame logo. Apollo kinitone buku atekere na ikaruo ka Kisim, o district aloko kalaki, Meja Patrick Yango, ngesi abalebe, elosi ngesi aswame jok, ai jana kinatekere na ikaruo ka Kisim. Ameto be josomi, ameto be kedo ngei uwoku icholo, diokonu, kota nyimbala tekere na papat. Keda ameto yambe, adi koma, amoluoro chama na nyen noni. Pi gire kame otieno yolubu ni epone some tokwa peko moroli. Konye arasisi na kogulu, Jane Francis Amongin, ngesi ekwe nyangor, aisacha ngapa tube, kaneja si Apollo katekerin. So mon, okwoku nunyere wa bala mon kuma, oge unuponye dowe. Ongapere ni ngapape, wek woro gay pacho. Otubere gi awano nene diakalgi, mano diakalcha mekuma. Kaiti e bino ifashion a chala man, bindi wore repien kane wanu ngeobe papatie kane. Kuri bin kede gua badeli, nyudone wanyo. Inda kati bino kedite ya tete, kame papa kumamtiye, itimte timonyo. Kirigilo Ikumama Samuel Yenga. Ngesi elipe ngare no koluko kabremaido. Amona Alupok no eduko kinapugan. Pales lo Ikumama. Papa, idueni go adi ke macha kareme yuduntie o yudunoki. Amike lo message mere but papa. Ikom jam ne me wacho na okichi amano mulomo me makiera assembly. Okweji okonyo wa udu no lobo. Bia duongo tiko yegera na wapalis. Mano tisipidi Dwani tio but hotel me abirimado jochungu bie konyo wa udu lobo no sipidi. Mare yam lebo team sako ameo tiko timo ango chingicha tiko delivering pipeline o yam na be certificate me sako no ayaro udu in 2 weeks. Mana duongo yam bomti munu sako mito udu riako me konyo kuma kede do lobo amero konyo wakede udu fa. Minister Lotes Affairs Clement Kenesonga Lobote, ngesi abalebe, koto kwa na ngare no kolu Ikumama, ai simor kikine tunga jok. Luono, anatieke na neno. Iwanjo, alep chacha okumam, bi borolu, bi kokolemo, benyo, luoro tiko gere. Domi unu luoro no meda. Wan mogo, otie tien ngeyu. Ayaro chumo kedi, ame loa, aro yemonida be, pape tiere na tini. Abalangesi ebe itapuga na ijaikin wona tekere motoka. Konye beri busan kinititunga. Atukuni sirigin luegwela kinatar. Eroko idararo ya pugan. Aneno, ogeo no choko sete me wilo motoka. Gino mita manu. Wane na ngocho mitu no telwa, kenwa. Wane na uno mitu na tini. Wano kuoke no. Ameji apat dito bino konyo wa. Kiuno wano tiye kuoke. Orar no sete. Iye pone de damot wero no. Ochoko no sete. Weko ude no.
Papa Kumam motoka ame otokere di odaro motoka ame president yemi no motoka yata kitongalo ebe itinge sai chata wanyune be tiakio ebuku kalaki kanwa itebe bene jana kine bola ngati cabinet dio ko kelo po kibuku yi otie po kalaki daunde meto reta ngitu odongi ano da donga ngobada nywalo gigada timo water district sub-counties. Kanuka TV East, Abraham Elapu, ko district alo ko Kalaki.